Hello, nulepate. Tami pen nipini sila kilahi. Sunday beginner class napang kumtumpan kumkoteng hiyale. Inapang note updan koldan le sikan anay tinidingin class rule jinam ngating kalsim sila kisim sa hiyale. Tu akal guna a alay siyang tulan nga open Proverbs chapter 7 verse 2 Keep my commands and live. Pauna agol sagi anew ni katupi de zui inlin hinpi in hele. Tuni napangte asintu hele mona akichi banga he panang kipana he chitu hi. Aran le ewa in pasien tu manglo in gulpi tu anaman na pana tuman lo na panin leitung mizo she imona ine nang kipana hilam tuni napangte mona tu gilhile akihil zota jingin ama achipte theina dingin tangtu sunga apate game danin khalakhat ami phite kinei sain ama golnap theina ringa napangte akum to kito a akihil hile mona kichipen thuman lona pana kipanin aran le ewa hangin leitung mizo she monemi sona thu kihile tukal e makai pie isiama khanglo teng topa pasien tu phai pe pe ta he ina pangte tunga itu topa kamal khai chite jong itopa pasienin ang posang ye ta he ole longdam mama topa thu pha see you next week.